Toi whaatalo whātua le whaopoponga o telefou mo le nei tae ao. Ua silia ma le whaatoluina le numera whaopopo o tangata ua whaamahonia le autism po o le autisi I te tono New Zealand. Talu mai le luafe ma le iwa, pe ona maua isu esuenga a le University o Otago. Na taitaina e le polofesa langolango mo le vaenga o le soifua maloloina o le mafaufawi o Otago, Ben Beaglehole. Lea su esuenga. Mana ilo ai whaamaumaunga e tolu o le soifua maloloina, mai le vao le luafe ma le iwa, ma le luafe lua tolu. E silia ma le tolu se fulu afe valu se lautangata e maua le otisi, na whaailoa I le taimi o le suesuenga. E o mai le luafe lua tolu, o le tasi tesi ma le tolu pasene o tamaiti, ma le tesi ma le tasi wha pasene o tangata matutua New Zealand, e maua le otisi. Whaailoa Beaglehole, e uina lato sila fia o lo o whaatapula a le fua whaatatau o le otisi I tamaiti, ai o la lato suesuenga o lo whaalia I le mamanu lava lea I tangata matutua. Ua mataitua le Consumer New Zealand le si tanga fo I tau o loa o tau mafa a le Hello Fresh. Ua ta ua inisi o tangata whaatau, ele I lava pe umi se taimi na whaailoa atua I le si tanga fo I tau o tau mafa mai le kamupani. Na whaatulanga I le kamupani le tau ana o loa I le amatanga o le masina nei, o le pusa e ai mea ai e 5 mo tangata I toa ono, na si itia le 2 la iwa sfulu sene, po o le iwa pasene o le si itanga I le vai aso, o le pusa e ai mea ai e 5 mo tangata I toa wha, na si itia le 2 la, po o le se fulu lua te si maliono pasene, le si itanga I le vai aso. Whaailoa le taitai o le Consumer New Zealand, e le leile feso o ta inga I le vao le kamupani ma na tangata whaatau, e winga ia si itanga fo, na mawai whamatalanga, na lafo e le Hello Fresh se emaili I tangata I le lua vai aso a olumana I le asuinga, ma o le toa tele o tangata lato tele I whaitauina ia emaili. Whaailoa le kamupani o la lato si itanga, ATT fo malefua whaatatau o le si itanga o le tau o le soifuanga ua iai nei, talu mai le lua afe lua. Ua pasia I le palemene le whaitaunga lona tolu o le toe teuteunga o le Crimes Act, po o le tulafono mo soli ngā tulafono I New Zealand, e mawhai ai I le tangata anu o New Zealand, o na pu e se tangata o whaiani ngā yoinga whaasoli tulafono ino foanga lautele. Whailoa le minista o whaamasinonga Paul Goldsmith o le aamata whaamamaluina I le vai aso fou. E ao fia ia teuteunga le whaalawa I tele o le malo sianga, e mawhai ai e tangata anu o New Zealand, o na pu e ina pe whaalavelave I so o se tangata o solia se tulafono, I so o se taimi o le aso, o le awhaatanga o na tau fia e tangata lautele, se tangata soli tulafono, pe a tala fea ngai masaonga le mu, ai mana o mia fo o na whaafeso o tai leo, ma muli I a la tau whaatonunga, o le tulafono ua whaamoe e tau fia ai soli ngā tulafono I whale o loa ma supermarketi, e ala I le whaatanga ino skulati e tau fia tangata ngā oi, o lo fea ngai tangata whaingaluenga I whale o loa, masauanga whaapele tau whaamatau, mai I tangata ngā oi, mai whai tau piliona tā lātu pe ngā ua whale o loa I le tau sanga, mai le au soli tulafono, pei ona tā ua Goldsmith, o le toe teuteunga fo'i o lea tulafono, ua whaamaoti mai ai molianga fou ua whaopopo, molianga mole tangata soli tulafono e mua whaao o 5 I tangata lautele, ma molianga e tolu pe ai atu ina se tangata. Ua fola I le Act, a manumalo mai le palota, o le ala tau whaalauteleina le malo sianga mo tangata whaingaluenga I whale talavai, e mawhai aiona la tau whaia isi tonga fitinga, tatala isi whale talavai fou, a to ai male amataina o se whaingata I luas fulfai tu la, e tatala ile awanoa I tangata I piki inai a la tau talavai, o le awha amauti noa e whaini loka e le tise, e loka ai fuala au mawai la au, pe ona whaasila e le taitai o le Act, David Seymour, I au kilani le aso tofi, o le amawhai ona whaopopo isi au nanga, ma whaatanga whale talavai e tonga fitia ngase I mata, o le whaai, ngase fofonga, ma o le amawhai fo'i ona whaatonu I whale talavai le whai oni suesuenga I le toto, po oni blood test, pe a whaatalo sangaina I se tangata, pe a whai e manumalo mai le Act I le palota.
Ua whaasilasila le malo ni mata upu fause 5 e a o ina i tutonu kolisi ma ole a tape na ina e whaala potopotonga tau i pisinisi e a ofia i le vaenga o turisi po o tangata ta whawhao mai fafo o le whaunga o fale ma le si o manga o atina e whau fale whaapea ma le malo si anga ma atina e te tele o isi mata upu e a ofia i au nanga ma le tau singa o le soifua malolo ina tau mawhai au nanga tali malo ma le tau maifa insinia mo le te konolosi. Na saunole minista wa onga o ia mata upu fou ua tape na ina e pisinisi ina ia tuuina atu i tamaitia onga le tele o niawa noa ese ia i loa e pisinisi mana onga o tupulanga e ia ito mai i le whaunga o fale. Whaapea matamaitia onga ina ia maua i le silafia e whaatulanga i le itu a inga ngā luenga mo ia i le lumanai o onga po o le university pei ona ta uai e le leiti o New Zealand. Ua langalanga mana tuofo mai whaapitoa mo tamaiti e whaapea e te lese a whaina i papa atua o tamaiti mai lea monga o atoa onga mamafa. Whaailoa i le American Academy of Pediatrics e whaapea o nisi o fōringa waaia e iloa i ua mamafa tele le atoa onga le tamaititi. O le waaia lea a savali ma le ato e punou pe e whaano ma e longa le awa le ato i tau au. O le neiwai taimi ua tele na whaopopo le mamafa o atoa onga tamaiti. Ona o masini ko me piuta. Whaopopo atoa i ma ofusui mo ta alonga ma api. E onga a fianga i le tamaititi mai le mamafa o atoa onga. Ai mai sepe a sulu a o amo se ato mamafa. O lo fautua ina mātua e awane i whaatali se iti ngā le tua o le tamaititi. Ai siaki po o talawhea i le mamafa o le atoa onga ma le tino o le tamaititi. O lo fautua ina fo e whaia onga mātua e tā ua le siaki e le matua o le atoa lana tama i aso taitasi. Ona ele o mea onga umai mo o mia i aso uma. O le tele o api e le mo o mia ai tatau ona teo i le fale. I ta alonga, ua whaalawi loa nisi whaamatalanga i le mata upu lea na whaamaonia i le maua o bauta o ono o le cocaine i le ali i fuso la auli o le mali e toa lupe soli ai Joseph Parker. Lea na whaamaonia ia o ke topa o le tausanga taluai. E tolu maasina na whaamaloloa i Parker mai le maia ina ua whaamaonia isu enga na whaia i le aso la lata alonga ma Fabio Wardley. Whailoi lau isu e Peritania na te ena lawa e Parker e na te le itangofia ni pauta o ona. Maolo o tua ia lana nutritionist po o le tangata faufautua mo ana tau mafa le ana whainga luenga mo Parker a o tapena mo le lafu suanga ma Wardley. I whaamatalanga mai le United Kingdom anti-doping e whaapea ua la tau tauli maina whaamaoninga mai a Parker e whaailoa ai e na te le itangofia le pauta o le cocaine. Ua tau tino fo'i e le na faufautua ia Parker i tau mafa e whaapea na ia whaonga ina pauta o ona mo ia lava i aso a o tapena le fusuanga a Parker i le aso luas fulu lima o ke topa lua fe lua lima. Ua whaasilasila e Parker ua ave e sea le sana tu uina mai mo ia ma ua sauni e toi alu i le maia i se taimi la tamai. Tala fōwia mai lisi ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.